body oina laigada isa yauna constitution bu BJP legana lana lamsing dona leibaga sigi miam da nam thak tawri haina Congress legislature party ge lusing ba okram mi ba bina phangdokrai Congress na lusing dona sathari ba voter gadisor signature campaign ge thoram nga se Thobal district Congress committee na susin dona Thobal athokpam da leiba Congress baba na pangthokrai thoram adu da wangang la duna CLP leader okram mi ba bina hai leibaga sida BJP lengak hek lak padagi miam ge hakmat ba thabak thoram kya leptana sathare miam da Minamduna bot phawa huranduna Prime Minister ki fam phawa paire Maharashtra Karnataka na singba state kharage assembly amadi Lok Sabha election da BJP na ECI ga loktuna duna mikhal mai pakiba autonomous oina leigada ba ECI bu BJP na lana lamjing ba leibaga sigi constitution bu lana lamjing na haike democracy bu masak thian ba BJP ge lenga si miyam na khangi miyam na soidana para tambigani haiba wafum kya thamki Constitution bu kanaba Congress party na signature campaign asisa thabani Panchayat Autonomous District Council amadi local body gi mikhal matamsa na pangthoktuna makoina pamba miyoi sing hektama khanba democracy bu masak thian ba BJP ge lenga si miyamna khanglabani na miyamna soidana para tambigani haiki Sema Mashuba, BJP Sina Karim Chahum Chamariga absolute majority were Matargati, Moina Chatar Kadava Mayam Seva. Ujik Shumoi Haridana, one country, one religion Ghana. Sumaina example in Hyderabad, Matang Chatar Kadava Mayam Sina, Yasuta Widuneva, when 100 higher. Ikai Babu Kamdine, Moi Panchayati election Tawjana, Sahi Manga, Harga election Tawjaba. Singi autonomous district council chahi manga hai phar ka tawigado ba local body ki municipality chahi manga phadring ida aibadi tha amani da ngai election tawudabdo election tawudana prajana khallaga hakada pradhan jila prashad member du ko moi ki purkhau di ko thoga hapu da chopedra supreme court yaroi chili lali ai ko lali si kudam mama oina haije bai wani ko mojna dong sason taw summa cha tharagadi भारत की डेमोक्रेसी से मसीही मराई बक सुप्रीम कोर्ट की मराई कराई नो हाइना भारत की गणतंत्र से कन्ननवा भारत की संविधान से कन्ननवा अकोई तुमिन लेको को याद रे